Bayayibhala kumbe bengicela ukuthi bayisule masebeyibhala. Le inhliziyo nemoya iyaphuma yabacela ukusekeleka. Manje akabe sengiyisoda babona baNkulunkulu engibonile bese ngicela ukuthi omkhulu nobaba noma ngabe ngizobuhlungu njani ngicela ukuthi bangembali Inkosi ngibusise. Family emandeni evulizitha iTempele. Ngiyacela inkosini yeSabatha unyazi lwezulu ukuthi mangiphakama nje njengamanje ngibeke lokho inkosi yeSabatha eyakwenza isizwe lakithi. Amen. Amen. Bakhonza abahle kwakungumhla ka-1 1935 May. Esweni lakithi kwakusuke inkosikazi uMadunga ishonelwe zingane amasonto elandelana emabili amasonto. Osiwaba iya umuntu wayisuke ezilile wayesetsheliwe uMadunga ukuthi akasondeli phambi kwenkosi yeSabatha. Naye ke lo Madunga wayegane ibisini wayezilile, kodwa ngoba usesihlalweni unomusa wawenza umusa wakhe engasaphuma endlini, kodwa wayezwa ukuthi kukhona umuntu okhalayo. Waphuma egcekeni wamfuna lo nkosikazi wamthola wathola lapho. Uyibulalele ingane, usihlelele ingane, usihlengane ingane nkosikazi yaseBC. Wayehamba noPhumalo
okwakuyena wayelusile emvulizitha ngaleso sikhathi senkosi yeSabatha umntana wendlela. Lenkosikazi yayingazi ukuthi uthini, kodwa umntana wendlela uthi hamba nkosikazi ubuyele emuva, usuzoyithola ingane engezukufa. Wayithola ingane abantwana benkosi. Ingakho abasendisini ezweni lakithi namhlanje bakhiphe indawo lapho umntana wendlela wayoshadisela khona uMandiba. Bakhiphe indawo bese bebonga enkosini yeSabatha ukuthi yabenzela umusa. Okugcina nkosi yeSabatha ngizokhuluma amazwi ehlekethane ka-1906 esasinalo ezweni lakithi elukuthiyane. Lithi lalisentabeni zabahlabisa ngihamba nomntana wendlela. Ngiyayithanda ngoba ilesifundiso nendaba phakathi. Lithi wathi uma kusezoba inkonzo yesidlo umntana wendlela bakhonza abahle enkosini uthi hayi abantu abade njengoba sesinanyazele ngesidlo. Uthi ngiboniswe into engayiqondanga ukuthi iyini. Uthi ngibone bonke abantu abeza esidlweni senkosi bethwele iy'nkuni ekhanda. Uthi lithenisi ishembe akuzoba iy'nkuni leza ziyijubu zabantu. Uthi abanye babo babulele bukhoma. Uthi abanye babulele ngey'nhliziyo kodwa bazoya esidlweni bengazange bevume izono zabo. Nkosi yeSabatha ngicela ukwehlela ngezansi Nkosi Busise nezwi. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yazwi izulu. Amen. Ngibangele malambule esifundisweni. Amen. Yayifuna indlela enkosini sezwa indaba enkulu ekababa mkhulu ezweni lakithi uMbazini okwathi uFebruary waqoqa abantu wayesebashumayezile ekhoneni ivangeli ngo-1930 wasebatshela ukuthi lingani lapha ngilanda uNkulunkulu osefikile ezweni futhi nani limbone. Nempela uMbazini wasuka wayofika ePhalamende ngo-1935. Wathi masefikile ePhalamende walibeka udaba washo ukuthi kwase kuzoba umashi ubaba mkhulu aye eMampondweni. Kwabonakala ukuthi Mbazini akulula ukuthi umhlangano uthole ukuthi uye eNyakatho ngoba ubaba ufanele aye eMampondweni. Kwabonakala ukuthi kukhona abasuka futhi eSihluwe eMdletshe nawo bazocela ubaba mkhulu uba ayoshadisa khona. Kusho ukuthi bagcina sebehlangene ngoba uMbazini nabasemdletshe. Wathi uma ngabe sekufikile
ubaba mkhulu wabheka ngokuzwa kuthiwa wathi ngibheke ezulwini. Uma ngithi ngiyabheka ezulwini izithunywa zimbili kukhona esasemapondweni nasasenyakatho. Kodwa esasemapondweni sesihlekile sesihlwe esasenyakatho. Ngakho sesiyahamba ethi noShembe sibheke enyakatho. Amen. Ngempela kwasuka kwathi masebe lapha ku ePort Transport ejensiwe uTumbazini wabuza ubaba mkhulu ukuthi niyafuna yini ukubona umuntu engene ezulwini na? uTumbazini safuma ngempela besabaya ejensiwe lapho ebafika impela bangenisa umuntu owayekade okwamthathu owayekade edle ingadi yamazinyo wadla ingadi yamazinyo yomuntu ongakholwa indodakazi yakhe iqome khona waboshwa wangangena ezulwini uthi ubaba mkhulu siyongenisa yena uthi ngempela sabona ayongeniswa ezulwini manazareta. Amen. Basuka besa basomkhele eMtuba lapho basuka khona hamba ngenyawo sokuya kuba wafundisa umlungwane lo. Lapho wafika khona wacela itholela ibhongo wabona ukufana hambe ngalo azayofika emseleni enyakatho. Ngempela bahamba wathi masebelapha wathi nina ebhiyela bafika bahlala khona baba yisabatha basabatha bathi ntambama bakhala indwebo emveni kwesabatha wasabeliswa uMbazini. Uma efika lathi izwi Mbazini abasezulwini sebefikile asebakwazi basiye enyakatho. Ngakho sofanele sibuyele emuva bangilandile. uTumbazini ngadideka ukuthi ngizofika ngithini kubantu engibatshela ukuthi ngilanda uNkulunkulu. uTumbazini hayi ngabhuka umsuku bonke ukazi kashaya u-12 uthi ngafika edokodweni amakhosana selele uthi ngenhlahla bathi ngo4 intathakusa lakhala indwebo futhi laphuma izwi lathi Mbazini hayi abasezulwini bathi ngeke kulungu ukuthi singafiki ezweni lasenyakatho ukuthi siye khona sesiyahamba siloThembe. Amen. Ngempela bathi babehamba bathi sebefika ngaphansi kwentaba obodleni khona intaba kuthiwa uShayindoda. Ebafika wathi uMbazini kuthe uma ngibuya nevangeli ngo1930 ngafuna ngalala kunomdende base kufika basezulwini besihlabelela isabeleli sesikhombisa bathi sethethiwe isithathu. Ethi hayi sesihalala ngathi thina bawushede lapha. Amen. Kanti lapha lehluhluke njengoba ngikhulume ngendaba yomshado wafika washadisa bababuyakhulu. Uma seshadisile bababuyakhulu washo wathi kuzotholakala indodana igama layo kuthiwa uMandiza. Ngempela yatholakala leyo ndodana uMandiza manazareta. Amen. Wathi mase bevuka lapha kushiwo indoda bekhuphuka baphuphukela obodleleni phezulu enkantolo wafika washuthi vele umuntu osuleThekwini wayengadlule engazange ebhalise ukuthi uyalapha bamhlaba uyalingana. Kuthiwa wafika wabhalisa ubaba mkhulu wathi ukuthi loshumayela bamhlaba uyalingana bayithola imvumo besa njalo emzini kaMbazini emseleni bafika ngekhathi
ngabona ngithe ngoLwesibili iy'nsuku ziwu-12 ku-April maNazaretha, amen. Wathi uma befika lapha eMbazini bangangena wathi ubabamkhulu sizohlala la ngaphansi kwesihlahla, wahlala ngempela. Wathi uma ngabe sesingathi siyathambama wasethi sesizongena umakoti vele angangeni nje emini ngempela bangena. Wathi uma sebengenile wabuza ukuthi niyazi ukuthi besihlaleleni laphana na? Bathi bangasazi. Wathi hayi, bengibuza ezulwini ukuthi ngabe yiwo yini umuzi lo engithuke kuwo ilombo na? Uthi izwi lithe cha, lo umuzi kaMbazini lo, ilombo likhona lapha nje kodwa thina oShembe singeke sanyathela khona sekuzongena inkosi singena ngenqola, amen. Ubabamkhulu wayehamba ngebhongo. Uthi-ke ilombo leli likhulelwe lizozala umuzi kaNkulunkulu impande, okuwukuthi lapha sizoshiya ilombo ngempande. Sekuzoba yini Mbazini nenkosi ezohlala esihlalweni ezokwazi ukuthi inyathele elombo maNazaretha, amen. maNazaretha kwathi babe laphana ziningi izinto engeke ngikwazi ukuzisho zonke ngenxa yesikhathi. Ewathi baselaphana ubabamkhulu umgwaqo lo u-N2 wawungakabikho nhlobo, kodwa wawukhomba wathi Mbazini kuzoba nomgwaqo ozosuke eThekwini uzoshaya eMozambique. Uthi lapho-ke amahlangano azokwazi ukuthi akhululeke ukuhamba ngaleso sikhathi. Yilapho maNazaretha ubabamkhulu wabuza khona wathi Mbazini, ngoba indawo ayinawo amafemu niphila kanjani? Uthi uMbazini siyaphila. Uthi manaphi izindlu nezandlala? Uthi sesigawula iy'tingo bese kuthi omama basikutshani? Uthi nami mahhala nje. Uthi baba, uthi hayi, ukuze nithole imali ngizokwenza ukuthi iy'tingo zithengwe notshani buthengwe, amen. Ngempela maNazaretha kwaba njalo. Ngoba siyabona iy'nkingo ziyathengwa notshani buyathengwa. Ngeke ngalula kakhulu ngibone ukuthi sibhalile inkosi yokubusisa, amen. Nkosi yethu
ngiyalukhetha unyazi lwezulu Nkosi yamakhosi sicela intethelelo njengoba kukhulunywa ngezidumbu ezabonakala zithwelwe umuntu eyobhadabhiswa abantu beyobhadabhiswa njengoba silapha Jehova omuhle nyazi lwezulu size silusizi siyabonga uma ngabe uNkulunkulu ethisela umoya oyingcwele phezu kwethu umoya wentethelelo kodwa-ke bantwana bakhe basezwini kuyenzeka izulu lidume ebusuku abantu belele abanye liyabavusa abanye bayihuqela ubuthongo nje kumnandi noma liduma noma kunjani bangabi nendaba sengathi noma leta liligama uNkulunkulu engasipha onembeza abazovuka siphaphame kube yilowo nalowo asho ukuthi lidumile izulu ukuthi lisile kodwa akasho ukuthi lidumile izulu afune izikhonkwane zokubethela umuzi wakhe okuyiyona nhliziyo nonembeza owaletha umuntu nomuntu kulobu kuNazaretha ukuba landele inkosi enguNkulunkulu wethu unyazi lwezulu emthandazweni wesabatha ivesi lika-17 kuthiwa akekho ubaba wasidalayo akekho futhi nomama wasinelisayo nguJehova kuphela yilona ophambi kwethu uma ngabe kuba ithe eduze kwethu sengathi sinekuhuqa ubuthongo ngayilowo nalowo aqalaza noma ngabe sesizwile ukuthi uNkulunkulu uthi hayi Jehova umuhle wasezwini siyacela nathi singabantwana bakho Jehova engcwele ngoba akekho ngasiphethe isidumbu njengamanje yilowo nalowo usithwele isidumbu ngoba akekho namazi umzondi kaShembe umzondi wonyazi osezweni lakubo lo nkulunkulu wabona ubaba ozalayo wambona kuye logombela esikhuluma ngaye bantwana bakhe bakaNkulunkulu ethi lensizwa ngasengale iminyaka eminingi ngale phansi ngingavuki ngiphethwe ukufa izinyanga sezehlulekile kodwa manje uma ngabe kufika izwi likaShembe aliphelanga isonto lensizwa yavuka yadala ngezinwe yayisihamba ngenduku yayishiya phansi induku yahamba ngezinyawo zayo yaphila yiwona muzi noNazaretha njengoba sisesikhunguzweni le ngoma noma leli vesi lithi khala ntombi khala nsizwa khala nawe ntandane yilapha thina madoda sehlelwa yinto enhle kodwa ebuhlungu bantwana bakhe bakaNkulunkulu wathi uma yehla uNkulunkulu ezulwini wafana nathi madoda into yesilisa ngisho ngabe imalasi noma ngabe imbuzi noma ngabe inkomo uma ibona indoda enye iyalwa thina sehlelwa uNkulunkulu wafana nathi waba ukwaba sengathi indoda sanjika sacabanga ukuthi indoda kanti akuyena indoda uNkulunkulu ilowo nalowo uthi uma ebuka afunde acabangisa yilo wayeyisebenzise eshaya amanye amadoda abasebona ukuthi mhlawumbe singasebenza la ukuwona umuzi wasemkhayideni lapha indoda eyakhetha khona umkani wendlela leyo singaye namuhla imgede ngomkhondo angazithi lamadoda ukuthi siyokwenza nini siyokwenza kanjani ukuba ngesilahlele emkhonto yasemakhaya emzini yobaba ngoba lowo mkhonto wakhetha uNkulunkulu kwakuyilowo okhona
muzi bantwana bakhe bakaNkulunkulu inyanga yezulu ebifika yethe ngendiza lapha emagrawundini ize lapha leso simo esilukhulu angibona ngelinye ilanga ingangenanga enkonzweni yasekuseni kodwa yangena enkonzweni yasemini yangena la yasihlala neduku elimhlophe njalo ihlala lisemehlweni madoda uthe umkhokheli babazali madoda wagcina ngasathabeleki wagcina sekhuluma edikijela kithi thina madoda ukuthi asibabazi ngani madoda ukuthi uNkulunkulu ethelele Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa kwathi uma kumenyezelwa umnikelo webhanoyi yayisithi Nkosi yamakhosi uma singena mini yathi manaba letha anguvami mhlanga angimboni ukuthi ngisesimweni ngethaba lezi ndawo esengiqumele zona ukuthi ngizosuka lapha ngiye kuzo kaningi ngiyosuka lapha sengiyelinda ngalowo nyaka uJulayi wagcina ususelinda yayishaya imeli iduku emehlweni yethula lamanzi aphume emehlweni angazi ukuthi siyowageza ngani siyowageza ngoba kwakuyimi mina ndoda kwakuwena ndoda Ubona umuzi maNazaretha wabagilisela lapha uthimo lonkosazana luthela ukuthanda ludumuzela kabuhlungu kwakumhlaka 8 May 2010 lokhuluma amagama asewelekithi ayaphinda umkhosi kwakuwona lo muzi bakhonza abakhe bakaNkulunkulu sengathi uNkulunkulu engasigeza ngokufanele sisukume singamadoda sibheke ukuwa kwezulu liwela kithi ukuthi senze njani sivuka senze njani kungafani sikukhutho osifundisa Yezwa Ningumuntu oshushwa inhliziyo ehlala inosi inhliziyo yami ihlala inosi njalo akukhulumeki kwenziwa izinto ezenzeka kimi lezoNkulunkulu ngilandelanga ubaba wangithelani kodwa bonke njengoba ngilapha nje ngaphela uNkulunkulu ngezwi lakhe
emaholeni awu-7 nesihlanu ebusuku kusukela ku-7 kuya ku-2:30 ukhuluma noma ngithi uNkulunkulu nje uyena owangithandayo akumina engamthanda kodwa uNkulunkulu wangithanda manje zonke izinto ezenzekayo zenzeka kimi zenziwa uNkulunkulu yilokho okungenza inhliziyo yami ihlale inosimo ukuthi uNkulunkulu wangithanda ngoba ngikhona-ke lapha abantwana benkosi akukhulumekile sekufuna ukufika lokhu enkosini enkulu uthixo lwenkosazane ngambika njalo ukuthi inkosi indaba yakho iyavaleleka angikwazi ukuyikhuluma ngihlushwa ukufikelwa usizi ngicela inkosi iqede lokhu ukufikelwa usizi uma ngikhuluma indaba zayo bese ingabe sakhulumeka ibesithi inkosi ubusisa kodwa ngothi sengizwa isikhuluma ithi umuntu uyafike acele lapha ukuthi ucela ukuthi angakhali kodwa thina sivele simlekelele nje nathi senze kona lokho akwenzayo ukuthi akuzuqedwa lokhu okukuhluphayo bantwana benkosi sisendaweni elikhulu nesikhathi silikhuni noma uNkulunkulu esho ukuthi izwe selifile nje izwe lifile kodwa izwe liyaphila abantu abafile abahamba ezweni izwe likheyilo lona lelo kodwa abantu akusebona labo esasibabonile ngesikhathi siqala ukungena lapha singena lapha sasitshelwe ukuthi emzini weNazaretha akuhlakelelwa ingoma zangaphandle mawuzwa noma ingane yakho ihlabelela ingoma zangaphandle uboyikhuza akusinwa akuvulwa ngamafomu kwakuyamafomu sibeka la awashaya akhalisa emzini yamaNazaretha kodwa namhlanje ngibone indaba enkulu yenzeka kuthathwa izinto zangaphandle zizongeniswa ngaphakathi kuthiwa akushakelelwe zona khona lapha nge-birthday yenkosi enkulu ebiyiphambi kwethu zona konke lokho ngakubona ukuthi awubanisekufikile yini sekungaze balandwe bona laba bangaphandle ukuthi abazobonisa thini ukuthi ngaphandle kwenziwani kanti besingazi inganisuka khona ngaphandle sibonile ukuthi kwenziwani ngithi-ke kodwa ngizwile umfundisi wenkosi ekhuluma la ngathi banganda abafundisi abafana lo mfundisi wenkosi engumzwe ekhuluma angizomusho ukuthi ubani ngoba abantu bonke bangizwile bantwana benkosi ngiyadlula lapho ngidlulele endaweni enkulu yokuthandwa kwami uNkulunkulu leli ngiyangafuni ukuyikhuluma ngoba ngifikisela lezi zinyembezi ngelinye ilanga kwathi ngikhona lapha emzini kababa mkhulu kwafika ngangigula kakhulu sengiphefuka noma ngihamba kwase kufika ekuseni ngiyothandaza endlini yakagogo kwafika iy'ngilosi zama phezu kwendlu zahlabelela kwathiwa sezothatha umphefumulo wami sewuyahamba ngilanda njalo indaba ezofika kulo baba omkhulu esihlangene naye namhlanje kwathiwa sengiyahamba emhlabeni ngahlabelela kanye nazo lezi ngilozi ngihlabelela ingoma ethi izindlela zakho nkosi kaziqedwa umuntu zokuthanda kwakho umuntu sayihlabelela leyo ngoma sayiqeda ngase ngiyathandaza mangithandaza ngiceda ukuthandaza ngabeka amagama ayingcosana nje ngathi inkosi ngiyezwa ukuthi sengiyahamba emhlabeni sewuthumele ingilozi ukuthi izongihlangabeza ngiyacela ukuthi lo mphefumulo wami ungalahleki kuwele esandleni sakho mase ngibizwe uwe akekho umuntu okwentaba mase ngibizwe uNkulunkulu kodwa mangewena ungibizile kuyisitha ngiyazi ukuthi unamandla okusinqoba isitha ungahambi ngentando yesitha ngahlala phansi ngalindela ukubona ukuthi ngisho kanjani
ngathi mase ngihlezi base liyaqhamuka futhi izwi lathi hamba uyolinde ethempelini. Lapho ngabona khona indaba enkulu kwakuyisekuseni kuyisabatha ngathi umfowethu akaphampe imoto yayisiyasala phansi ngamasondo ifiyundlela engahamba lesahamba ngayo isiyasala phansi ngamasondo ngathi ngayiphampa ngibona ukuthi ngayofika ethempelini wayiphampa agcwala amasondo sahamba saya ethempelini. Masifika ethempelini yangena inkonzo yasekuseni ngizozama ukuphuthuma yangena inkonzo yasemini bahamba abantu lase liyashaya ihora lesithupha u-6 okwathi wasothandaza ngalo ngase ngithi ngifake nguqake lapho ukuthi ngoba ngangilinde nonkosikazi khona lapho uzonginesa ethempelini. Mase ngiguqa lapha esangweni ngisathi ngiyaguqela ukuthi ngingene mase ngibona indaba enkulu bantwana benkosi. Ngabona indaba enkulu ethempelini ngingalele ngibona ngawo la mehlo lawo elinye lawo sesithanda ukufithiza nje sabona kahle. Ngabona inkosi yamaNazaretha inyanga yezulu kwakuyiye ayisemhlabeni ngaleso sikhathi ngababikho emoyeni isesemhlabeni kodwa-ke owasezulwini uthe esemhlabeni abe khona ngasemoyeni. Ingaphakathi ethempelini angehluleka ukuthandaza ngahalalisa ngathi uyingcwele inkosi yamakhosi. Ngathi uyingcwele inkosi yamakhosi yayihlezi ibhekele yaphenduka ngiyahalalisa yazivula izandla zombili ukuba ngiphethe umbhombo ngabe nalesi ngiyaselula. Yazelula kanje izandla kwase kukhuluma uNkulunkulu wami. Umuntu nomuntu noNkulunkulu wakhe ngaphakathi kwenhliziyo yakhe. Wasethi uNkulunkulu wami ngaphakathi uyabona ukuthi wenzani manje ndingathi angazi. Wathi uthandaze wathini ekhaya usakhumbula ngathi ngiyakhumbula. Wathi wakithi uthe uma kuyintando yesitha ayinqobe ngathi yebo. Wathi uthi-ke uyayinqoba intando yesitha bekuyisitha ebesikade sikufuna kodwa useyinqobile intando yesitha enkulu. Lapho-ke ngahalalisa khona ngasuka ngehla ngaya edokoteleni ngathi ngiyaphonsa amehlo yayihlezi lesihlalo esiphendukayo kodwa sokudlizwa. Ngabona leso sihlalo sinomcondo. Ngehla ngibheka yayiphenduka nami ngithi inyanga yezulu mina ngisho ithupho. Ngithi inyanga yezulu yayisesemhlabeni futhi ngaleso sikhathi. Yaphenduka nami ngathi mase ngise edokoteleni sengibiza unkosikazi ngithi awuzongibiza le ndaba ethempelini. Wangibala unkosikazi ndiyazi abantu besimame banjani. Wangibala aphuma kulokhu ngibheke ethempelini ihlezi inkosi ingigqolozela iyangivuka. Uthe ma isezophuma sengizama ukuthi ngiyamkhombisa hawu kanti ayisabona kahle. Awuqala ukushaya uva ukuthi hawu sekonakele kakhulu. Nabanye bathi uma befika ekuseni obatshela ukuthi ayisabonakele. Kodwa njengokuphuthuma ngathi uma ngihlezi kuleyo ndawo afike uMathathu amakhosi umkalo wendlela yena losihlangene ngaye lapha namhlanje kwafika inkosi ilanga kwafika inyanga yezulu ngaqabuka ukuhlala kwabantu kuthi abantu basezulwini abahlali ngathi thina abasemhlabeni ngoba basezulwini bona omdala uyena ohlala ngasemsamo kuthi olandelayo njalo inyanga yezulu yayiyahlala ngasezantsi. Basebethi cha mfana kaMbayo mfana kangubani sicela ukuthi ukhethe ngoba sesifikile lapha zobathathu ukhethe ozohlala nawe akuphilise uzohamba ekhaya. Yezwa selithile wenkosi Over the Nazareth. Inhliziyo yami ilulelesana kakhulu. Isala ngidabule noma kukuhle yona nje yedwa. Nayizona nje ngisithindile ukhuluma inkosi phansi. Bake ngakhuluma le ndaba kakhulu.
ukubona kwami amakhosi lawa aphezulu ufika kakhulu lokho manje ngayikhuluma nje le ndaba yabantu basezulwini abafika kimi bathangikhethe uzohlala nami ngihambe ngekhaya ngababheka bonke mina ngaphenduka enkosini ilanga ngiyazi isesemhlabeni inkosi inyanga yezulu ngangisenayo nayo ngiyibona nginayo emhlabeni lo engazange ngambona amesamana amathela kakhulu kuye ngaze ngabona nemhlathi nokuthiwa indlamhlathi kabayelisa nje ithi thule into yasezulwini imihlathi inyakazi ithi imhlathi hayi ngase ngithi hayi ngikhetha nango baba mkhulu base bethi ukhethe kahle kakhulu mfana wami babembiza mfana wami ukhethe kahle kakhulu mfana wami ngubani ngathi asizokushiya amakhungomane umhlaba wonke afuna thina ngakho-ke asizuhlala la sizohamba sibuye nomsulo ekhaya-ke ubohamba naye ayokubheka nasekhaya angazi-ke lokho kuphathwa naye ingalo imikhuhlane ehlale siphatha manje ukuthi ubaba mkhulu samubhekile noma sengonile ezulwini kodwa ngiyasola ukuthi sengonile ezulwini ngoba nayo inkosi lephambi kwethu namhlanje bengijwayele ngiyobuya khona noma nginikela ngithanda ukunikela kuyo kodwa manje sengimesaba kakhulu no-Adamu wathi uma esonile wase ebalekela uNkulunkulu wamemeza uNkulunkulu ukuthi usuwenzeni laba ngazi ukuthi-ke sengenzeni sengimsaba kakhulu uNkulunkulu ngibuye ngiyiduduze ngithi hhayi kodwa phela nencwadi ithi mesabe uJehova ugcine imithetho yakhe bese kungazi ukuthi ngiyayigcina yini imithetho yakhe ngoba sengesaba nokuyonikela khona ngithi kungcono ukunikela emvemeni ngoba manje ukuyonikela kuye ngesabe kakhulu bantwana benkosi baningi abantwana abadinga ukubeka indaba kaNkulunkulu sengizozama ukuthi ngibuyisele kubo nabafunela kube kukhulu inkosi yosizo indaba engizokubokuthanda sathandwa ezulwini umzi wakithi wawusakhe ezikwazi ukusha kothubela uthi ubaba balehlelezwa kubathazo kwa khona umuntu ofikile ukhona umuntu nje
uyabheka ukufa kuphela ngesikhathi kuthi-ke kwavela ngasekusile lapho ngakhambi ukuvela ezikumnyuso lapha uthi basuka laba basehambisa umuntu ukudla-ke kusho intaba luyisabela ukuvela basebasefika naye basithi kusohlala ukuthi abantu abami qaqini bantu abami bathavelunge baba bawamtata usuka balela babebalela bathithini unezijuwane liphoswazi umbamba othangane bantu abami manje besephambi kwankulunkulu mqaqeni ukuthi baqaqa bamyela ukwazi isikhashana sahleli wasuka umuntu ngejubane ukuthi wasuka washona phansi ubathulo isakhamu wathi mayohoya wale mfuleni uthi wathi yashayiswa yathi viu wathi beshawela waphansi ekaphansi wathi bantu ababa lemlando uthi baba bathi befika bathi sekazeke ukufa abemthatha ekwenza umfula emgeza ebese lapho uthi-ke asebefika wasehlala phezu kwakhe esephilile amaNazaretha. Amen. Lolu thando uPhomela athembisa ngalo obomuntu okubithi abantu abami ngihamba abantu abami kodwa ngizobuya ngisihlala kuyo lo phakathi kwethu amaNazaretha. Amen. Bakwenzela le ndaba naphakathi sekugula ukungenawo sengendabeni-ke ukungena ukuthanda abashayeli umndeni wakithi sekugula ubabamkhulu wami uthi-ke bagula basezwa amaNazaretha ufudumele umkhwanazi basehamba amaNazaretha ayeseuza umthandazo beholwa iselombilisi babefika beyoza umthandazo umthandazo beqeda ebesithi uPhomela hawu bilisi ufake ifoto kanti ufake umuntu bese usekhulumile sesifoke indaba enkulu naye uthi mina ngiyohamba ngesabatha ngoba igama lakhe kwakuyileli laselidala eqala ngoGriki uthi ngiyohamba ngesabatha ngakho-ke ngizocela izonenza zomthandazo uthi-ke bafika-ke bahlala balinda-ke basefika sebezomthandazo mayesithi-ke nangu umyalezo engitshela wona khona ingane yami esekwela useni ngemadridi ngona uNkulunkulu sengibonile aseshonile ngasakwazi ukukhonza lonkulunkulu wathi ngiyalekela ngane yami iyona-ke esiyomdungalela umthwalo imkhonzele kuphela mhla yonke yayo wabefika bahamba-ke imbalobona wase-edlula-ke ubamkhulu wasiyatshela-ke ukuthi ubamkhulu wakho ubaba wakho ushiye lokhu nalokhu nalokhu kuthi ubaba angizangala okuyilizwe umuntu omdala ekhaya ehlonishwa ngavuma bangiphathe insizwa zamaNazaretha esenothando amaNazaretha esenothando bangiphathe baba bamfaka emsebenzini wasebenza nomajoyini badala bemkhokhela ubaba wazi ubaba waganga elesiwe wamtshata wazimogranwa ebelabatele uthe waba sekuphelise ufake basethi mfana uzapha mfana lo msebenzi enguphethe mina ngawunikwa omkhulu kodwa ngophathekade manje ke mfana lo msebenzi sengushiya kuwe usiyobona mawonile uyobona kushele athula awathi bamthula umuntu baba bakhuleka ukuthi anginamahlelo ngaphika banazetha aloshele umndeni wakithi noma sithi yonke umndeni wakithi iphika ithatha indawo kodwa indlozi yakhona ephethele umndeni ekashele yasemshini uMaNazaretha Nkosi senozwile
Nkosi phambi kwendawo enkulu kunendawo emnandi enhliziyweni yami yakhulunywa inkosi unyazi lwezulu yathi inkosi singabe sisaphikisana ngendaba kababamkhulu ngoba sonke sasingekho ngesikhathi kababamkhulu ayikho. Umfundisi Mhlungwana uthi imbongolo yakhe kukhulunywa ngayo isiboshiwe umhlobo wakhe owayenusa ngathi kwabangani nempongolo wayibopha esihlahleni imbongolo isaphuza imanzi ayisazi sasihlala ngaphezu kwamaviki amabili imbongolo idla isihlahla ingaphuzi isikhathi sonyaka uJulayi umama kamfundisi uJulayi izwi liyambiza le sekuphakameni unkosikazi wakhulumana kwamkhulunyoni mayifika uthi babamkhulu isaphila imbongolo yami athi baba ayishifile uthi imbongolo yami yadifike la izothi imbongolo siney'nsuku ey'ningi ayathola amanzi nababikosha bona isidleko zobaphela uthi umfundisi wasusa umuntu lekhameni washaya ithikithi wagibela bayalele thangwe lapho imbongolo eyosho wayifika sewaphululela ifebheli ithulizwi wabayithanga imbongolo yakhuluma inezwe lingakanani imbongolo uthi ngathi kwamkhulunyoni izwakale ethembini bamkhulu uNkulunkulu kaNazaretha kodwa esenza belizwe kwaba namadoda amathathu athi awahamba naye athi lapho efika khona leyo manje abantu bayile amadoda amphikisi ithi inkulumo-ke abolekelela amadoda esikhathini senkosi inyanga yesizulu athi la madoda sesidlele kuleli bandla sizele zonke igama lokhu kusole kungaka nokungalaleli okungaka inzalo kabani le ehlupha la esondweni mina ngizelo obani wena uzelo obani ngoba wenza nje esondweni vuka Nkosi kulwele uhambe phambi kwakho Jesu sesiyaphoke Nkosi usisileso ngikhumbule inzaluleko amakhosi kuqale ngiyafefa ngiyagula kodwa mhlazana igilela leliyasukela dilikayo ngakhala ngathi mina uma ungahamba uNkulunkulu ngingena mina ngosala ngafike endlini ngayitshinga indlela engihamba ngayo ngathi ngiyifunde ngiyitshinga angiyiwele ungcono ngafika ngife baba wafika uNkulunkulu nangakithi mina hlupa ngoba unkosikazi omdala ngimenza isipidi-ke nenqola le yozezingane mina amasondo ungabi nanjini donke ngiyatha kwesipidi nguma umdala ithi umdala angisola isipidi nguma umdala Jumpa mudara ada depan mereka ini kirim show. Bukan boslah semuanya kirim show pada pimpinan ada depan mereka ini show.
babamkhulu efika ulelise lakithi kwaZulu abafikelanga enkosini yakithi kwaZulu kodwa wafikela emankosini amaningi amadoda nebakhuluma ngawo nje eMgolima amakhosi angamise emankosini Bengamuhle emankosini wangelizwi leyakhe edlula wayewathola umuntu ngeshobe u-Adamu owathi uma embusisa wathi nomzana le ndawo le siyokubhala isitolo sakho osasathatha umuntu wasanga isitolo sakho walikhunga namhlanje kuse-Shoprite namhlanje bathi isivuka ekuseni yavuka yamtshela umlungu ukuthi akesebenefalekisana yayisithi mnumzana lesitolo sakho sobhala lonke belikho ibonga ukuyilalisa bathi ingalaliswa muntu sihambe izinto ey'thathu ingalaliswa muntu bathi yasuka yehla ngomgwaqo ngathi bheke ngidlo mthema ilapha kwela kwaNzulu yayisithi akengene la kanti sihlezi esangweni lezulu usesangweni lezulu laphaya eJudiya wena ungabhideka mhlawumbe ukuthi iJudiya ulenza isikibi enqola edonsa izingane namasonto yayisingena lapho yafumanisa izalwane nendiza kwangedi nendlula kwawo bathi-ke yathi abuyele esiswini wasebenza abantu abadala ukuthi lo muntu sendawo yokulala ngase yiphumzane kwayo sawubona mnumzana uphumaphi uthi ngiqhamuka le banobenda ngaphakathi uhamba ngani ngumprofethi wayesekhomba indlu encane abade yayingozi ezikhulu wathi ngikhulula lapheya angilali ngiseyakalala umuntu bathanda umuntu oludlame yofika ekhaya wathi hambane isibutshana ngahambe izalukazi zasebutshani zakwendlala zalungisa lapho walala kulokho ntaba wathi-ke izalukazi mazisho kwakuvalwe ngesikhumba emnyama bathi yayihlezi le nsizwa ihlabelele wakala bezitha izalukazi zavuka zathi umprofethi odani lohlalela kanje sathi esinye phulaphula umprofethi lona umfelinqangi lona efika kulelizwe lakithi zathi umfelinqanga labo umprofethi bathi-ke ithi-ke ngicela ningisendulele ekuseni ngoba angihlale esendweni kusingayibonile ayithatha izalukazi zaya nayo enduleni layifika induna nayo awumnumzana qhamukusaphi nonqhamukaliwe ngendlakathahela ngicela umnumzana ungisenkosini bahamba kuba enkosini bona ukufika kwaNkulunkulu akafiki njengawe awufika masala akho waveza khona enkosini futhi inkosi yathi into kaNkulunkulu yathi uqhamuka inkosi yakwaNzulu uma ukhona inkosi yakwaNzulu noma ngishonye ibalawulile lapha eJudiya ngoba yafike yagana ngithole umusi kaNkulunkulu bathi le nsizwa yayijuluka umanzike ezihlane ithi ngithole umusi kaNkulunkulu angasi lapha engizobeka khona inkosi yakwaNzulu wasangikhombise yamkhomba lapha phezulu entabeni enhlabako bathi wathi hamba nenganeni kakhulu ziyolimala umoya lezingane zami ngiyacela Nkosi bese kukhona indawo futhi ngithanda lapho kwalo khona izinto zaphela abantu kuleyo ndawo
wachukua sope maisha lapoke usikamani alisikia yati sasa ndio hapa la papetu ni jabe na vitu vya pasi haisi kidada zita kwa lape dunia kwa machukule ya lakini bosi yake au mtu wa Mungu ufunguo sababu fiwa hapa haiki ndio unafika hapa kuna mtu amesema anasema mama utasala la mama utasala la kushali bwana zote hapa mama yako mama tutaizia akalo meigwa mtu ufanye meigwa na za sio kushinda kwa sio kuji unafumana meigwa Wajige, wajise hamba wajai zuna mkatea leo mlea lo. Wahamba wayofa kwa leo shaa. Watu walita. Waisa kikubwa. Afiki nziza zofia edegi mwaba iyo kwa wale wafia na doju kwa wale wakane za humi sedi yogi na kutane zozo mazika nana zo. Wami seda kiti mwero kwa. Aige, mas isso era porque sabe eu sei fazer isso até hamba trabalho minha rua de maneira foi aqui a muito como você disse quando ele era ali lá na cidade lá de lá para isso aqui com quase mas aí se tava ficando eu tô indo eu na vaio e até aqui com quase aqui tava com yafadhili safuti sihana nilipo bana wati kuya lapo basi nishisi bati kwa start wafuna wati oyo kalishisi na ngoto ofela uzo bena mtani ya nilikuwa izikuge Iti mais estudando na negócio. Iti negócio. Jogo pitoniano. Iti jogo pitoniano negócio. Seguro tigano outro lai, aí outro anuari, outro anuari. Professor de sondelo de tudo ele espelha esse só da bom. Sesuatu yang lo termasuk yang tunai di sini sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum. Tapi ya pulang umum saya kata mampu dia. Usia orang tua ada. Mampu. Mampu coba tekan dengan super. Maknanya ingkos ini masih di dalam ingkos. Ese pintonya mah, mungkin jalan masuk Waisa pula bodi posible ya kwano. Ya tapa sisi. Mai figa tini ya bisi kane muti kuna uwe kwa ni mshel. Mai figa la figa hivi. Bacha babe kona watu wa mkuru hambani sikuta. Elu winja. Ikuiseka. Watu wa pota ikata ente. Wati kima selimbe kato. Lo suno zakata kana la ke. Ene selimbe den kata den ka be seguyo. Ese ne zabo ko ko. Ukamele pigunda. Nama yena sishoda ukamele pigunda. Bala bitu wanduza. Abang tu kaya dimudochi. Ini anak itu sudah rayu. Abang aku kaya dimudochi. Uji rayu. Aku sebenarnya dimudochi. Punya dah. Hari ko bicara waktu ada program. Bicara nasi dari ci. Ambil ya. Buat nasi dari ci. Saya sudah mahu itu. Siapa orang aku. Siapa orang aku semua. Nama ko sama sesuatu ini kan. Ngomong keman dari la petición, no que la sea bien, hace tutti. Un cornelli aveva hamile che tutti. Poi va mi da un po' di masciato nella nae, ha passato. A vedere la tutti la poi. Nini da
ikhona enye ngiyaziyo kodwa ngiyishiye kanina indaba phela kuyo kuhlawula eyokuyishiye ungazathi ukuthatha zonke indaba abantu belindile inkosi ibusisise Eswala umntwana waselangeni ubangela umhlongo ezweni labahlabisa thempele izipha ngizokhuluma ngendaba yaselangeni bathi lesingumhlongo kwakuyigama lenkosi kwathi sihlaselwa ilembe ithi bulala abantu baselangeni sase siyibiza umhlongo inkosi yesithathu kwase kuduma ukuthi singumhlongo singabaselangeni amen waphunjwa nkosi yamakhosi emzini waselangeni ngesikhathi sikaBhombela ubaba mkhulu ubaba uthi bathi bephuma emasimini kade beyolima bafica izingezi ziqaqe yonke indlu yangaphezulu utshani konke zakulahla phansi kwangena ukufa uNkulunkulu wezulu sakhe phansi kwentaba okuthiwa iziqoqo iyiwa uma kukhalwa lapha elangeni iyakhala nentaba yona yasuka yaze yafika emzini wasePhakeni uBhombela Shembe sisusa isililo sabantu baselangeni hamba usisuse lapho asibeka khona wathumela ubonakala wamshayela ithikithi eFinikisi wathi agibela isitimela esibahlabi eMatuba athathe ibhasi eliya kwaNongoma afike esibahlabisa bese ebheka eMpumalanga abuza umzomhlongo lapho kufuwa khona wafika nkosi yamakhosi ubonakala iwambe sangwena usho njalo ubaba wayesephuma emhlangabeza uziliwe kuyakhalwa lapho ekhaya wamhlangabeza ubaba wayesefike kuza ukuthi yiphi le ntaba okuthiwa iziqoqo wathi ubaba naye ngaphezulu wayesephuphuka wafike waguqa ngamadolo wasevula isikhwama ukuthi ubaba wakhipha ngishophe wayengawazi umNazareth wasegqoka esekhuluma nentaba ehambisa umyalezo wayemnika ubaba mkhulu ntaba hlala lapha uShembe uthi yokuvala ukufelangeni saphila eManazareth akwazi wafika isikhathi sokuthi nami ngibe khona siphila ngezwi likaBhombela amen Shembe ingcwele kuthenge ngo1937 uma sifikila ngentaba zabahlabisa qala ufika lafika babuza ukuthi uphi umzomhlongo ngale kwaleya ndaba bathi khona wathi hambani nizofika phakathi komzomkhulu nomncane nifike isihlahla somganu fika lapho isiquqo sabantu baselangeni ngasalelwa kuso nkosi yamakhosi ngaze ngaba umshumayeli kuso njoba namhla ngumvangeli uma ifika ilanga yezulu ingakusona isiguqolweni
Uphaphe kusophapheni lapho labantu baselangeni lapho bawuphila khona. Osamakhosi Jawo ingcwele sisize Nkosi ube phakathi kwethu ungahambi. Ngolo uhambe thina kusale wena ngoba siyofa sonke lesi sizwe. Ngoba wena uNkulunkulu waso. U-6:4 ithi makube yilowo amagalantiya ahlole owakhe umsebenzi. Khona ubonga ngokwakhe engabonga ngokwabanye ngoba yilowo uyothwala owakhe umthwalo. Engathwalethi umthwalo sathwala umthwalo kaHlelo Manazarete. Nkosi senethuna. Basinda umfanele ugunyaza ekhuluma ngazo ehambe funa lendawo uyadlula bese abakhoza lendoda kwamakhanya iyaphuma ngaphandle isinto kaNkulunkulu njengoba ubona ngaphandle komzwani kaThixo ingadi lena noma amasiko ithi abantwana bami uthikaniwe kodwa abantwana bami abakhosikazi abathola abantwana bese umntwana ngamphathi umzwani uthubela wena makhanya uthi lezilwane ezikhonela ekhaya wayifuyile makhanya efuyela inhlobo yemfuyo uthi lemfuyo yakho uma uyithanda ithi enye uyidayisa uthi ngoba wena udinga isibusiso wasuka eNgumbulu washiya washiya isibusiso salezi ingane kufanele ngabe uyayizala uthi kodwa ngizophumelana bese ngena eJudiya uma ngisuke eJudiya ngizomphayitheni uma ngisuke emphayitheni ngizobhekela Lorenzo Masi uthi ngiyodinga iminyaka eyisikhombisa uthi kodwa uma ngibuya kuwena makhanya yokususela abantwana bangasafi kuthiwa ikhona izinto enkosini nembala wathi umejika uphomela wathi umebuya wafika esizwa ngamakhanya ethombisa abakhanya wayifika sinengane ezathe iphila idudumuza kwentombo uthi nomama bakhumalo kanongoma bayengabathola abantwana seganyile isikhathi esizile kakhulu uthi uma esezwa kuthiwa kunendoda ababethi umfundisi bengamqondi bembiza ngawonke amagama wasethiwa mama bakhumalo ukuhambe nawe uyoyifika kule ndoda sezulile lo mama wamakhanya athiwa wathi umefika wafika sekumthandazo wafisa ukhawa sekuphuma mthandazwa nendoda kaDesaba ukuyibuka nendoda yobabamkhulu ukhawa wathi uma sekuthandaza wasethola ithuba lokuthi akebheke ngoba kufuna lo muntu ukumbona kahle uthi wayixoxa le ndaba wayethi uma ethandaza uGobela bese kuthi kulezi kuzoda zonke indawo bese indawo bese kuphuma idaza lesibengase ngendlela engasemakhaya wasele ngami yasemeza senzele ukuthi uma bengamboni ukuthi kakephi uGobela uma sethi amele ubhala umthandazo uthi wena mntanami usuphulukile wabheka
uthi kodwa kuzofuna khona kuzofuna uthi hambe ekhaya lokhu kuzofuna sengokuphumelisa yona bangcwele umfakele umthembu lana emzini wabela bafeka ngiphansume ngoba ngibona ubaba bebadolo nzima kanti namhlanje ubaba ungabizi ngike ngabona abavangeli abancane ngabona bebanesibindi sokusuka bekhuluma indaba zangakubo ngoba lezi ndaba njengoba sidodile siyobanekhala uma zingeza bona zangabe isakhulula uthi lo mame wayehambe ebheke ekhaya wathi umefika ehlala kwaba yisonto lokuqala kwaba yesibili wathi isonto lesithathu wasebonakala ukuthi ekhamba kude lapho imisi ingakaminyani wenza lo muntu wazoba mncane wazoba mkhulu uthe ungangena ebhekeni wafika koPeter ngokhala egqoke ijazi lakhe wasegcoba ngesikhathi sakhe uthi wena mama kaphuma lokujula ushembe uthi ushembe nandokuthenza uzothola abantwana abathathu abantwana ababusile ngoba abafana ebesothola omunye kube yintombazana labantwana bangcwele uthi umkhokheli ogane wagumede ephemeni nazonke bakhona abantwana bakakhona njengokusho kaBhobhela mayibombuzo uNkulunkulu sengiyasengela ngezansi babamkhulu bephume eJudiya enqamula kwesikantwana ephume emiphezulu lapha lothile sekukhona ithembele somndeni wezulu uthi bantabami maningi uthi kunomuntu wasezimini okhulumayo kuthiwa wakalelisa wabamba indlebe njengomuntu ophethe ifoni kuthiwa wasema wathi thula nomsindo wathula umsindo uthi njengoba kade ngimthulisa bantabami uthi kunenkosi yamlelisa sibheke kulo iyakhala isahambe ngiyosinde kumntwana wayo uthi asiweleli singaphetha basebekwena umkhulu mdalazi bathi bekwena umkhulu mdalazi baphumela khona bagolelo umzana emzini waseMontimeleni uthi inkosi yayibusa ngalonyaka yayihleli inyanga engaphezu katheni inyanga seyidlulekile sokuphela isibaya kuthi uShembe waseqhamuka wangena wawugana umuzi wasephuma kwakuhleli abantwana kwakuhleli oNdlunkulu ngaphakathi betheni nenkosi kwakukhona obakaleli kukhona abantwana ngazi besithathu kwakubani kuthama babona abantu bangazi ukuthi bathini base bephuma uBhobhela washaywa wathi lapha enkulu njengomthimba ukhuleka wayiseka wabheka phansi efuleni umntanazi uthe umefika khona phezu ngesakasololo wasehlala khona uthatha abanye yezani into esikhulu wasephambi indoda iveli ithi le ndoda iyagijima ikwele emuva emanzimeleni iyothi emanzimeleni kungena umuntu kaNkulunkulu anangahakalisa umuntu kaNkulunkulu ngahlala umangahakalisi kufanele ngabe nihakalisile nasingcwele ngoba nahamba khona kuyahakaliswa yingabe phume banishiya batho Ndlunkulu besingazi umuntu kaNkulunkulu kuthe besesuka lo muntu ehambelelile bathena ngakabuyi uBhobhela uthi uBhobhela abantu abamthuzana ipeli kade ngoba sekushiwo kwagolela uthi sebesindile asibuyele khona emzini lo ukhona khona emzini wenkosi asebefika uBhobhela lenkosi yayikhona yayibusa ukusekhona uyise esemdala kakhulu yokubusa yona ngeke ngwasha amakhosi nangagama kuthiwa sefika eyithandazele ayiphathanga sanda yaseyasinda ithi inkosi lena ezala lenkosi ithi umuntu kaNkulunkulu kanguhlaleleni ngoba wena uNkulunkulu uthi kodwa kangisenayo amandla okukhona uthi ngizothumela iy'ngane zami nesizwe sami sonke sasemanzimeleni sihambe siyokhona hayi noShembe lona kuye lona owafika-ke lapha ngey'ndabeni bakadoshiwiso lokuphatha indaba yalelindlela athi masifika sekhuluma uBhobhela lithi umuntu kaNkulunkulu mina sengidlalile iminyaka iy'ngane kakiyitholi uthi umshado wami usuyonakala leso Dr. elaphanisa isasitimela esifike sidala bathi ogoga babekhona bakukhona nonkobhulu nobhulu abazala omfundisi umlungwana ononkomishi babekhona babesuswa emzini wasembuza bathiwa bahamba ingane babethwala evela bahlela babefipana nalogogo wayethiwa unoyinkobe wayesevela bahlela lithina uthi uBhobhela ubesefika esuka kwathembezayo uthi uma efika uthi uBhobhela lithina lindiya eliveki uthi uphile umuntu wasendiya odekimi waqhamuka logogo sebemfundise ukumgqoka ngokuhlonipha wasembamba ukhona umfaka esandla sakhe sangapha uthi wena mntanami wathi usuka phesheya washiya umkhosi wakho eNdiya yasukhona njengamanje awunazi ukuthi abantwana uthi mina ngizowelulwane mina Shembe ngona ngabantwana bakho uthi umntwana oqala uyomthola igama lakhe lithiwa uLwandle
Sizingane kodwa siyalwa ngayo yonke indlela ukuthi umlando wabona ngomkhulu wabona ngobaba ungafisi khona ukuthi lokho kungani sizwile sisukume senzela abantu abethu abasilandele ukuthi bawazi umlando kashona. Amen. Mangikhuleka ke baba ingcwele shembo ingcwele ngikhuleka ukukhuluma khona kwaba umvangeli ithi phela khuluma ngalo indlela kahleke aba ngenhlanhla ngoba sizwathumlandi kwathi ngo-1934 ugagalelo kwathi lwafika indlela kahleke kodwa thina khona bazivalelisa ngoba ulimo lwafika lwakhuluma indlela kahleke kuthiwa bathi baphela inkozo bonke abantu bakhala iziyebezi. Amen. Ngoba bavalelisa abantu batabami siyacela uNkulunkulu kwesibulala yalwenzayo ngoba sengiyahamba mina sengiyala bengingasikhona. Amen. Wasuka lapho umqalo edela ugagalelo kwathi kuthiwa bakhala bonke abantu babekhombisa ukuvalelisa ukuthi siyahamba wasobola ngenkawa zonke waze wawufika enyakatho yalonke lasibona ukuthi wathi mayibe enyakatho waselwela waze wawufika emzini osemkhayithi lapho wafika khona washintsha ibhathi. Amen. Ngiyakhumbula ngenye ilanga ngoba sithi masikhuluma le ndaba kaShembe sibeke kuqala ukuthi akekho uShembe indawo angafikanga kuyona nami ngakithi wafika emzini wasendaba yakhe noma endaweni yasendaba yakhe somanqabula njalo esuke emazimeleni kwathi manje emkhuleko ibhangeni odlulela ngamawu sizongena ekhipha lasendaba yakhe kwama obamba umkhombi wakhe wayehamba nawo umkhumbi bahlala abantu babheka walinga kwathi mayisikole lapho wanikela esigumeni engaphezulu kwesikole imasakane bathi wafika bona bahlala emanje wakhophela lo mlando ngoba ithempeli endawo wafika kuyo yagcisa ithempeli ukuba kusesindisweni. Amen. Wafika khona bamhlabisa kade wafela emukela othi wasesendaba yakhe endawo ibiza ngondaba yakhe indawo yabajwala kowethu. Amen. Kwathi wafika kwathandela abantu abaningi ababegula baphila kwathandela abantu ababe babathola abantwana baphila. Amen. Amen. Bantu beNkosi okugcina kusekhulu kumvangeli lapha okugcina wenza umhlolo umntwana wendlela wayedinga komthethwa wanyatheliso wamphakathi kwabathi nomntwana wayegula kwabeselemketha lomntwana bamnika kugangelelo kwathiya thole umntwana ezimele bazalwa engakaze ahambe wayinselelele njalo umzimba wonke ungavumi kodwa bathi ugagale khona bamletha lomntwana kwathi wayefika phambi kwakhe wayesethi sukuma wamthethisa wayemnika amakoni wamnikela amakoni wawamukela lomntwana amakoni emva kwalokho wabe sesika esefika. Amen. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga nakashayela phezulu ngakafuna ngisefika sesemafikiti. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi moya ubaba indoda eksalayo nomoya omsalayo okumfundisa iphele esifini. Amen.
ngoma kodwa ngibona ukuthi izodonsa. Okhulumayo umbandeli umthethwa. Wasemzini wathembelisayo ezweni lakwamthetho. Inkosi yezulu nomhlaba ngisukumela amakhosi akithi kwamthetho. Ngisukumela izwe lakithi kwamthetho. Ngike ngicabange Nkosi yezulu nomhlaba ukuthi ukushemba afikana ngabe siyinto enjani. Ngesikhathi kuke baba khona isikhathi kwamthethwa bangatholakali umntwana. Bekanile amatekaniwe amadoda bekhona umakhosi bangababikile ngane. Kodwa kwafika ushembe, kwafika umqali wendlela okuyena owakhuluma wababela inzalo zazalwa ingane eziholo babethu ezinye zabo ezinye zamanole zabakhona. Enye yalezi ngane zahlala phansi kwaba insizwa eyayizalwa umshumayeli. Kukhona umshumayeli walakithi kwamthethwa wokuqala omdala owayephumile laphana ethempelini laseNongwe emishini yaseBabe. Ugcine sewumfundisi lapha ubabamkhulu ugakulane umathokhoba. Lawe ekholweni ugcine saziwa njengemazwe lakithi. Ngoba kwakuthi mayisuma ngazo zonke iy'khathi angayeki ukukhuluma ngezwe lakubo komthetho. Uzalele insizwa lena okwathi ingajoshiwe iy'nhlansuthi nje ingeyena nomshumayeli wayisebenza kwenye inkopolo kwasuka abantu nje ngoba igcina umthetho yayanqabe ukuphuza amahewu. Inkopolo labaphuza amahewu kuyavunjwe lophutho okuthiwa isikwama kuthiwa yidlela kudliwe. Kanti uma beyinika le nsizwa ithi angaphuza amahewu mina yinabangela abashembe bafika bazobalala phansi ukuthi hawu onjani lokho awaphuza amahewu besho ngoba mina nawe siwaphuza. Basebe bethi hey balanda umuthi wedipha uphoyizeni waba ufaka waba uhafa emakini basebethela amanzi basebewugovuza bemnika ukubaphuze bathi buye uma waphuza lo muthi wangafa. Thina siyokholwa oqala okwesibili siyokholwa ushembe ukuthi uNkulunkulu. Ithi le nsizwa kwathi sebenzele konke lokho yasukuma yafikelwa ngazi ingilosi enjani ithi yayaluza endlini kwasho ukuthi endlini akukhona utho ukhona umNazaretha. Yabona umNazaretha yayisithatha ithi nathi uma nguphethe kanje ithi ngizowugqoka ngabona iyoshona ilanga ngigqoka yawuthatha yawugaqala intombi yayisiqonda kuyo imaki egcwele uphoyizeni wasezibhini yayithatha wakhombisa ukuthi sentakholelwa yiyo akulona into yokudala wafike wayithatha imaki uthi wawuphuza uphoyizeni okwathi uma imaki iwafu wayeseyiyakaza eselapha inziki phansi wayiphuza wayisijuku wathina lapha imali. No wayumntwana ngaleso sikhathi wahamba komshumayeli uhamba ngo-2017 umvangeli indaba yakhe. Kodwa ngikhuluma ngendaba yomuntu ethembele ushembe enethemba methemba uNkulunkulu wakhe waphila wabakhona naye uhambe ubengenangane kwathi mhlawumbe uhamba ubaba wakhe lo engithi uhambe sewumfundisi uthi uthe sehamba wathatha umbhoko wathatha isihlabelelo wamnika wathi nako ekushiya nakho sengiyahamba. Wathi yinye into engiphethe kabi ngiphethwe kabi ukuthi ngihamba ngikushiya emhlabeni akunangane. Wathi noma mangihambe kahle yofike kuceleni iy'ngane yahamba le nsizwa namhlanje umbangela uhambe ney'ngane eziwu-8 uyisaba umshiye noshela. Siyabonga